I feel like it's a dream or something because it doesn't feel real. Praznik luči se je za avstralsko judovsko skupnost v trenutku sprevrgel v globoko temnino. Z glasnimi streli sta napadalca zarezala v sproščen večer na plaži. Groza in kaos. Prestrašeni ljudje so se množično pognali v beg. And I feel like it's a dream or something because it doesn't feel real. What was the most shocking was how long the gunfire lasted. The shots were going on for ages. Najmlajša žrtev je 10-letna deklica, najstarejša 87-letni moški, ki je preživel holokaust. S petjem, molitvami, cvetjem in svečami se žalujoči Sidnejčani poslavljajo od njih. We stand together against anti-Semitism, giving a message to all Australians that we stand against terrorism and that we will do whatever it is that we can if laws need to be adjusted to make changes. Napadalca sta delovala sama in nista bila del širše celice. Očitno pa jo je motivirala skrajna ideologija, so sporočile avstralske oblasti. Prisegla sta zvestobo Islamski državi. Takole pogumno pa se je z golimi rokami na enega od njiju spravil mimoidoči prodajalec sadja, ki je tvegal lastno življenje, da ga je razorožil. 43-letni Ahmed Al-Ahmed, avstralski državljan sirskih korenin, je pri tem utrpel več strelnih ran in pristal v bolnišnici. He's a hero. 100% he's a hero. Njegovo junaško dejanje odmeva po vsem svetu. Na spletni platformi GoFundMe so zanj zbrali skoraj $250 000 donacij.